انا مش هقول سعر البوكس ده كام غير في اخر الفيديو، بس انا لما شفته اتصدمت. مش انا اللي استلمته، مش انا اللي استلمته. انا لو شفته ما كنتش هرجعه، محدش ضربني على ايدي عشان اخده او اشتريه. بس انا كنت شايفاه على السيد اكبر من كده، كان كبير قوي، كبير. ماله مسخوط كده؟ ماله مسخوط ليه؟ انا دافعه ثمنه، حطها في عين اي حد. تاكلوا عقلي بالكلمتين دول، هم حلوين وكل حاجه، بس مش تاكلوا عقلي بيهم، مش تاكلوا عقلي بيهم. يعني ايه يعني انا هجرب منهم واحده بس، مش هفتحهم كلهم، مستحيل افتح بعد ما دفعت المبلغ ده، مستحيل افتحهم كلهم. هدوق اللي بالبيستاشيو، اللي بالفستق. دي دايبه دي دايبه. انا عرفت هي غاليه ليه، لان الواحده القطمه منها بتلكم، فالواحده هتاكليها على مراحل. وده تمر بالمخصرات. ده سعره من تغليف، من نظافه، من طعم، من طازه، من ان واحده ما تقدرش تكمليها. هم يستاهلوا السعر ده، الغالي تمنه فيه.